Siyanibingelela nonke, siyanimukela Window Fire Soweto TV. Bengithanda ukuthi sibheke ngetopic yalaba bantu uthola ukuthi umuntu mhlawumbe waqala i-content njengako TikTok. Mayeqala i-content umuntu ethize azadume ngayo leyo content leyo. Futhi aziwe ngokuthi mhlawumbe umlandeli omkhulu walelo ciko lelo asuke enza ngale content. Khona-ke obesekwenzeka-ke kodwa-ke ngokuqhubeka kwesikhathi. Obesekwenzeka-ke yilokhu-ke. Ngizokhuluma mina ngibhekise kuKhuzani Mfokampongose. Baningi abantu abafika ku-TikTok baqala i-content ngayo uKhuzani. Babathanda abantu, babathokozela, babajabulela. And futhi umuntu aziwe ngayo beze bewashare amavidiyo wakhe. Abantu abaningi including naye lo mculi loyo asuke enza ngayo ividiyo. So lokho umuntu okumnikeza i-engagement enkulu nanokuthi amavidiyo wakhe anakeke agcina aziwe ukuthi ubani wenza i-content enjani and abantu bayayithanda bayayithakasela. Kodwa-ke kufika lapho uthola ukuthi i-content yomuntu iyakhula, ikhula ngesivinini. Mhlawumbe umuntu naye useyawabona ama-changes athize nge-content yakhe. Useyabona ukuthi okuningi usekwenzile wakuzuza mhlawumbe ngalowo muntu loyo asuke enza ngayo i-content. Izinto eziningi ngempilweni asiyiplani, ziyazenzakalela automatically. Uyithola nawe usukulesi simo lesi sokuthi if wenza i-content abantu abaningi lokho kufollow ugcina u-attract i-attention nakwamanye abantu kade ungayitsheli ukuthi mhlawumbe bangayinaka i-content oyenzayo beyithande. Uyithole manje-ke in between cause into eyenzakalayo kumaskandi kakhulu ngendlela olandeleka ngayo umaskandi kuba nzima uma bese umlandeli weciko elithize wenza i-content ngalo. Uyaziwa nabantu abakufollowayo abaningi kusuke ngabantu balelo ciko lelo nawe usuke ulithanda wenza ngayo i-content. Kodwa as times goes on and uyakhula and uya-engage nabantu, account yakhe iyakhula, ugcina-ke i-attention iye ngokuya ikhula. Ugcina abantu abaningi ungasagxili kuleyo content yalo mculi loyo or lelo ciko lelo. Igcina i-content yakho isi-shifta kancane ngoba yini na usuyakhula, usuthola i-attention lapho okade ungasitshela uzoyithola khona. Vele emehlweni abantu ababukayo nje normal mhlawumbe nibona bazobona ukuthi ayi ubani mhlawumbe safika sizo support ubani. Kodwa manje sesimbona. Yes, kuyinto enhle leyo ukuthi kwafika kuzo support ubani and wenza i-content ngayo. Manje i-trick e1. If lo muntu loyo ebona i-opportunity yokukhulisa umsebenzi wakhe ukuthi aye phambili ukhule kakhulu. Not ukuthi lo usuke esemiyeka yini lo kade emthanda or usekanjani. Akekho umuntu ongafuni into ezombeka ebantwini, ezombeka eqhulwini, into engaba into enhle kuye engashintsha impilo yakhe. That is why ubona abantu abaningi even nakomapolitiki if sebengenile politics uma besafuna ukungena kuParliament i-language ayikhulumayo umuntu ehamba ama-rally on the ground ekhuluma nani unitshela izinto enifuna ukuzizwa lezi ezinihlupha vele okuyizona naye uyazazi. Kodwa the moment umuntu ekhethwa bemjube ukuthi ayosebenza kuphi, if ufika lapha kunendlela yakhona izinto ezenzeka ngakhona ezibekiwe akukhathaleki ukuthi kuzongena bani. Naye kufika ngene kuleyo noxhaka loyo ukuthi yena akasakwazi ukulokhu epreacher lento ayinitshela yona noma senimkhethile ngoba yini na ingoba i-system nangendlela izinto ezihamba ngayo azihambi ngendlela umuntu osuke ecabanga ngayo. Kunendlela nje izinto ezenza ngayo nanoma yikuphi lapho oya khona.
ingakho uzothole nama-service delivery engasenzeki ngendlela. Nalapha kuma-scan mhlawumbe umuntu ufika abone ukuthi okay ngisebenzisile i-content kabani, kodwa sekune opportunity ukuthi ngingakhula, nginga-explore, nginga-expand, but i-content yomuntu thizeni mhlawumbe nikwazi ukuthi mina ngisupporta yena, ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi iyamlimit yena umuntu bese enzani, ezama ukuthi yena a-adjusteke kuma-changes asuke enzeka. Kusuke kungayona mhlawumbe inhloso ukuthi mhlawumbe useyamove away kulowo muntu loyo, kodwa indlela impilo esimphushela khona. Yilokho okumele sikwazi siku-understande futhi sikuqonde. Thina singabantu abanormal abajwayelekile, asinakho ukuthini lokho esikutholayo akusenelisi, kodwa kuyayisa impilo phambili, futhi akusikhona ukuthi sifuna ukugcina la, sifuna uku-achieve more. And futhi usuke ungazi ukuthi yini ezokuphumelelisa empilweni, usuke ungazi. Kodwa uma izinto lokhu zivela kancane kancane in a form of i-content oyenzayo, uyaqala nawe emqondweni wakho ukukhandeka isithombe sokuthi maybe, just maybe there is something ekhona la mhlawumbe if ngingaqinisi kakhulu ekutheni ngiphusha abanye, because nawe umuntu khona osuke ufuna ukuyibenefit, khona into osuke ufuna ukuyizuza. So yes, singamgxeka lowo muntu loyo ukuthi wenzani yini, because vele usuke seqhelile vele masembheka ngamehla nje enyama physical, singaboni ngale ukuthi yena yini into aseyibhekile. Singamgxeka simgxeke, kodwa egcina kosuku akekho umuntu ofisa ukuzibona lapho ekhona, ame lapho ekhona. And abantu abaningi abekho proud mhlawumbe ngempilo, ukuthi umuntu lapha khona uthi uhappy. Wonke umuntu uyafuna ukuya phezulu, wonke umuntu uyafuna uku-achieve, wonke umuntu uyafuna ukuba semehlweni abantu, wonke umuntu uyafuna ukwenza izinto ezinkulu empilweni, wonke umuntu uyafuna ukuthi ifamily yakhe ayenze izinto ezinhle. So if i-opportunity iziveza ukuthi ungafika lapho, umuntu uzoyithatha. Kwanawe wena usuke umgxeka, kwanami ngisuke mhlawumbe ngigxeka, ngayenza loo nto leyo if ngibona ukuthi okay this is an opportunity yokuthi ngingashintsha impilo. Kunjalo-ke nanoma yikuphi vele imali, udumo nani yizo vele izinto eseyibusa abantu, izinto ezenzakalayo. If umuntu eke-offer i-opportunity engcono mhlawumbe ethi menzele i-promo, menze umsebenzi othize, khona kancane ukuthi if kuyimali enhle mhlawumbe ungayeka, kodwa sekuzokuxabanisa or ukubukisa ngenye indlela kwabanye abantu ababuka umsebenzi walelo qhaba sobe lithanda ukuthi hayi wena sifike nawe uzokwenza ukuthi, kodwa manje usukuthi. Kodwa-ke angeke ukudle lokho, ngeke uze kukubhadalele ama-bills ukuthi mhlawumbe ufeva ubani, usustakhe ngale ndlela yokuthi mina ngifuna ukuzwa lutho ngaye. Angeke ukukhokhele iy'koloto empilweni, izinto okumele uzenze. Ungayithatha leyo opportunity lezo as much as lowo muntu lo mhlawumbe usuke umthanda. Sometimes kumele sikubheka leyo ndlela leyo, singakubheki mhlawumbe nokuthi umuntu siyamfeva or simfeva kakhulu. Nami vele ngiyimina angeke kungiphatha kahle ngibona imember besihamba sehla senyuka nayo, mhlawumbe sesiyabona mhlawumbe iyajika isiyenze enye into, kodwa if singayibona ngelinye iside lokuthi mhlawumbe omunye umuntu kusuke kuyini enza lokho, mhlawumbe khona opportunity asuke sayibona ukuthi mhlawumbe la kune-opportunity ethize engingayithola. Nawe lapha emsebenzini njengoba usebenza nje, ulindile, ubhekile, uya-check-a, uya-scout ukuthi if ngaba ne-opportunity, if ngaba nento engenzeka, nami leyo opportunity ngingayithatha. Angeke makunikeza wena i-opportunity emsebenzini, let's say una 6 months ufikile, unikeza i-position ephezulu, usuthi hawu why kunganike ubani kade bekhona la, ungajabulela khona lokho ukuthi uNkulunkulu Nkosi wami uzosebenzela ngakumina, idlozi asho ukuthi lingibhekile, ungabonga unconcoza. So nabanye abantu singabacindezeli mhlawumbe kakhulu, sesikupresse, sesikubeka enhlizweni ukuthi hey mina ngifeva ubani, manje ubani wenzani. Yes, asibafeva abantu, sibathande, i-competition ibe healthy umculo mhlawumbe lokwamaskandi, into enhle le. Kodwa if i-opportunity ke izomxabanisa nabantu, futhi isiyomane imxabanise ngoba siyafisa ukukhula bafethu, afuna ukuqamba amanga. Kuye kwenzeka-ke niyazi ukuthi ingoma yonyaka kuye kwasuka umsindo, yabo,
before iyongena-ke laphana ukhozi kwase umsindo ngoba nabantu-ke abavelayo yebo babebeka kabi khona cause babeyiveze njengabantu ukuthi bathanda abantu mase bebonakala sebegxeka yena lo muntu abantu bayamthanda kwakungasazwakali kahle wasekulumela leyo nkulumo leyo. Kodwa-ke mina engikushoyo ukuthi-ke if bebonakala ukuthi engathi ukusebenza kwabo ngokwempilo sekubakhomba kwenye direction, akungabi kusaba yimpi kubantu ukuthi wena siyakubona wenza kanje. Umuntu ufuna ukukhula, nawe ufuna ukukhula, sonke sifuna ukukhula, and asazi ukuthi yini into eyosenza isibeke ebalazweni ishintshe impilo zethu kube ngcono. Bekuyilokho nje ebufisa ukuhlolisa. Ngiyabonga ngethuba eningiphe lona, sophinde sikhulume ngokuzayo.